Batho besho tje ke ditaba tja iri ya seswai tja leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša thwego tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. We will continue discussions on practical measures to facilitate trade and investment flows through the increased use of local currency. Mopresidente Cyril Ramaphosa o lemošitše kgahlanong le tšhomišo ya tshepedišo tša lefase ka bophara tša ditšhelete go lwantšha dintwa tša dipolitiki. Monna ola ne ke mmona jwalo ka motho wa go loka gane o ne pelo e mpeso. Lapa la motsana wa Mokgopong ka Limpopo le nyaka gore toka e phethagatšwe morago ga gore maloko a mabedi a lobe maphelo mothuntšhanong o ka bago amana le tlaišo ya bong. Bagešo thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Trifosa Ntswelengwe. Mopresidente Cyril Ramaphosa o lemošitše kgahlanong le tšhomišo ya ditshepedišo tša lefase ka bophara tša ditšhelete le tša tefo go lwantšha dintwa tša dipolitiki tša lefase. Polelo ya mopresidente wa Afrika Borwa e tla ge ditšhaba tša BRICS di phegelela gore go hlongwe tšhelete e mpsa go thibela tšhomišo ya dolara ya Amerika bjalo ka tšhelete ya kgwebo magareng ga dinaga maloko. Mopresidente o file polelo ye pulong ya kopano ya baetapele ba dinaga tša BRICS mesong ya lehono. Go iletša mohuta wa Swift payment wa go romela le go amogela tšhelete dinageng di šele ka Russia go gapeleditše ditšhaba tša BRICS go hloma tšhelete yeo e ka šomišwago legatong la dolara ya Amerika. Baetapele ba dinaga tša BRICS bjale ba nyaka gore go dirišwe ditšhelete tša selegae ge dinaga di gweba magareng a tšona. Se se tla ama dolara gampe. Development Bank ya BRICS e šetše e thomile tshepedišo ya go adima tšhelete ka tšhomišo ya ditšhelete tša selegae ka gare ga ditheo tša dinaga tša BRICS. Russia, Brazil le China di boletše phatlalatša gore go nyakega gore go hlongwe tšhelete ye mpsa kudu-kudu ka morago ga ge Russia e phasotšwe ka dikiletšo ka baka la ntwa le Ukraine. We are concerned that global financial and payment systems are increasingly being used as instruments of geopolitical contestation. Global economic recovery relies on predictable global payment systems and the smooth operating of banking, supply chains, trade, tourism, as well as financial flows. We will continue discussions on practical measures to facilitate trade and investment flows through the increased use of local currencies. Go sa le bjalo baetapele ba ditšhaba tša BRICS ba ipiletša gore go matlafatšwe tshepedišo ya taolo ya pušo ka nako yeo lefase le aroganego. Ge ba bolela pulong ya mmušo ya kopanokgolo ya baetapele ba ipiletša gape gore go be le melao yeo e theilwego mo go nago le tlhomphano magareng ga dinaga. Ye ke kopano kgote ya dinaga tša BRICS e bo lesomehlano ge e sa le leuba la COVID-19 le tsoša hlogo go ralla le lefase. Our objectives are reciprocal trade and investment. We want the goods and products and services from Africa to compete on an equal footing on the global economy. Mopresidente wa Brazil o ntšhitše sa mafahleng a gagwe mabapi le go tiiša ditherišano tša go hlola khutšo go ralla le lefase. The Ukraine war shows the limitations of the UN Security Council. Many other conflicts and crises do not receive the due attention, even causing vast suffering for their peoples. Mopresidente wa naga ya Russia o tšere nako ya gagwe go hlaloša ka dikgohlano tša magareng ga naga ya gabo le ya Ukraine. Our actions in Ukraine are guided by only one thing: to put an end to the war that was unleashed by the West against people in Donbass. We thank our colleagues within BRICS that take an active part in the attempts to put an end to this situation.
naga ya India le China di beile shedi ya bona go matlafatseng merero ya technology. We have had many achievements during this journey. Our new development bank is playing an important role in the development of the countries of the global south. We should focus on practical cooperation, particularly in such fields as digital economy, green development, and supply chain. Itlare ka labone Mopresidente Cyril Ramaphosa le wa mphato wa gagwe go tswa China ba swara dipoledišano le baetapele ba dinaga tša Afrika. Go kwa ka tša letšatši la bobedi la kopanokgolo ya BRICS re boledišana le morulaganyi wa ditaba tša boditšhabatšhaba Sophie Mokoena yo a emego ditaba ka bokgauswi. Sophie, re a go amogela. Go tsogile dipolelo ka ga tirišo ya tšhelete ya go swana kgwebišanong magareng ga dinaga tša BRICS. Na mmono wa Mopresidente Ramaphosa ke ofe fa re lebeletse gore go na le dinaga tšeo di nyakago go ba maloko a BRICS? Se nka se bolelang ke gore Mopresidente o ile a hlalosa gore ke hantle gore ditho tsena tsa mokgatlo wa BRICS ba sebedisane mmoho le ha o le jwalo ba tlamehile ho tsitlalela ho tlisa kgotso le khutso lefatshe ka bophara. Tabeng ya tshebediso ya ditjhelete le kgwebisano, Mopresidente o ne a hlalosa hore nakong eo naha ya Russia e iponang e le maqakabetsing a dikotlo qobello di-sanctions, ba le ba hloleha hore ba tle ba lefe dinaha tseo ba tlamehileng hore ba di lefe moo ba nang le mekitlane hobane ba ne ba sa kgone hore tšhelete e tswe kapa e kene ka hara naha ya bona. Mme Mopresidente a hlalosa go sena e ne e le ho sebedisa ditjhelete ditabeng tsa dipolotiki. Ke ka hoo le ha ba nka qeto ka hore ba tla etsa jwang ka dikgwebisano ha o tloa tabeng ena ya ho sebedisa ha dolara, ba tlamehile hore ba nke diqeto e seng hobane ba ntshetsa pele diqhwebisano tsa dipolotiki empa ba etsa sena molemong wa ntshetsopele ya dinaha. Bjalo ka ge o tseba Sophie, babogedi ba rena le bona ba di beile leihlo gomme go na le dipotšišo tšeo ba go botšišago tšona. Re thoma ka tša letlakaleng la Facebook fao John Modise a rego na e ka ba dinaga ke tše kae tša BRICS tše di ikemišeditšego go thuša Afrika Borwa ka mathata ao naga e lebanego le ona a mohlagase. Luisa Mogofi a re nna ke rata go mmotšiša gore ka morago ga kopano ye re ka bona naga ya rena e kaonafala go tša leruo le tlholego ya mešomo na. Ge e le letlakaleng la Twitter gona, Eugene Motshabi o re na leano la BRICS ke le lefeng mabapi le botlhokotsebe le dipolao tša basadi le bana mo Afrika Borwa. Ho etsa bonnete ba hore Afrika Borwa e fumana disebediswa tse ka thusang ho fehla motlakase haholoholo dipetlele le dibakeng tse ding. Mme sena ke ntlha ya pele e bontshang hore dinaha tsena tsa BRICS di ikemiseditse ho thusa Afrika Borwa. Ntlha e nngwe ya bobedi ke hore naha ela ya Russia ile ya bua nakong e fetileng hore ba ikemiseditse ho thusa Afrika Borwa mathateng a motlakase ka nuclear. Hape le naha ya India le yona e boletse hore ba ikemiseditse ho thusa Afrika Borwa ka mathata a motlakase. Ho hlakile hore dinaha tsena di ikemiseditse ho thusa Afrika Borwa ka motlakase, mme naha ya China e se e ipabotse ka makgabane. Sophie, re a leboga tshedimošo e rufile go yona. Go Twitter gona Eugene Motshabi o re na leano la BRICS ke le lefeng mabapi le botlhokotsebe le dipolao tša basadi le bana mo Afrika Borwa. Mogodi yena a re ke kgopela gore o kgopela gore re go botšiše gore gabotse morero kgolo wa kopano ye ya BRICS ke eng ebile e tlo hola bjang dinaga tše tša rena re lebeletše mo go ikonomi. Ebe e le Sophie o re bego re boledišana le yena ka ditaba tša BRICS.
Bagesho le sa amogetšwe lapa la motsana wa Mokgopong ka Zibitiela ka Limpopo le sa amegile gampe go amogela tiragalo ye šoro ya mothuntšano mo go hlokofetšego batho ba babedi go a gobala ba bane. Meloko e mene yeo e gobetšego go akaretšwa bana ba babedi ba amogetšwe bookelong. Go thwe mohlapetši wa tšhireletšo yeo a bego a na le dikamano le o mongwe yeo a gobetšego o thuntšitše ka tiragalo yeo ya manago le dikgaruru tša bong ka Mokibelo mantšiboa. Moya go foka wa manyami ka lapeng la ga Mmapulane morago ga go thunywa ga maloko a tshela a lapa fao ba babedi ba bona ba lobilego maphelo a bona. Mohlapetši wa tšhireletšo o gonanelwa go ba a thuntše le go bolaya bosesi ba mosadi wa gagwe ba babedi e le go Adelaide Mmapulane le Reneilwe Mmapulane. O gobaditše gape mosadi wa gagwe le moratho wa gagwe gape le bana ba babedi ba ngwaga o tee mongwe le mongwe. Bana ba ke ba yo a gobetšego le yo a hlokofetšego. Batswa sehlabelo ba be ba dutše ka sefatanageng ka gae ba letetše go tsena leetong ge ba tla thunywa. Ba lapa ba re ba nyaka gore modirabošula bjo a golegwe ka ponyo ya leihlo. Latlhegetswe kudu re le bana ba re kole bohloko go selekane le selo jwetse be re gopela go maphodisa gore hle a nke ba dire ka bojotlhe ba bona gore ba mo tshware and then le rena ka mogae a re lokollo ge re robetse re no bona o ka re o sa etla gore a re free. Jwale e le bagotsi ba ka mo motseng ne ke fela ke dula le yena ke motšea jwale ka motho go loka jwale ke thoma go kotšekana thoma go butša rena monna ola ne ke mmona jwale ka motho go loka gane o ne pelo empeso o re bolaetse bagotsi o re bolaetse ba gwera le dikgaetšedi. Maphodisa ba re ba sa nyakana le mogonenelwa yo a tsenego ka monga wa seloko. Ba re mogonenelwa o be a kgaogane le mosadi wa gagwe gomme mosadi a boetše ka gae morago ga dikgogakgogano tša ka gare ga lenyalo. Mokomišenara wa maphodisa a Limpopo Lieutenant General Thembi Hadel o kgontišeditše setšhaba gore maitekelo ka moka a tla dirwa go netefatša gore mogonenelwa o ikarabela go toka. Ba lapa ba re ba sa tšhogela maphelo a bona ka ge modirabošula bjo a sa tsene bjang botala. Maphodisa le bona ba ipiletša go mang kapa mang yo a ka bago le tshedimošo e ka ba thuša go golega mogonenelwa go itliša maphodiseng. Nna ke Koketšo Motao ba ditaba tša SABC Makgopong Zebediela. Baemedi ba molao ba mmušo ba atlegile go ganetša peila kgatlhanong le bahlankediphetiši ba bararo ba kgoro ya maphelo ka Northern Cape bao ba šupiwago ka monwana molatong wa bomenetša wo o amanago le ditlabakelo tša go itšhireletša. Boraro bjo bo tla fetša bošego kgolegong gomme ba tla boela kgorongtsheko ka Labone go dira kgopelo ya peila. Balatofatšwa ba bangwe ba tshela molatong wo ba filwe peila ya go tloga go diranta tše 5,000 go ya go diranta tše 50,000. Batlosuwa ba tobane le ditloso tsa boqhekanyetsi bobodu ho fumana tjhelete le ho pata mohlodi wa yona le kgatikelo ya molao wa tsamaiso ya ditjhelete. Ditlaleo di kuma ha borobong bona bo unne molemo tendereng ya dimilione tsa diranta. Ba batlisisi ba rona ba ne ba dula fafatshe ba tlisa information e leng gore re kreile mme ko bohelong jwa letsatsi ra bona ha re na le kgaitsi e leng gore re ka etsa ra itlisang botšhotšhetsing. Ka kgwedi ya Phupjane lekala la gapo ya dithoto le ile la hapa thepa ya batlosuwa ya dimilione tse 5.3 tsa diranta. Yona e aga ka hare makoloi a majabajaba hara tse ding. Jwalo ka botšhotšhisi ba setšhaba re kgolwa gore moqosuwa wa pele wa bobedi le wa bone re na le mabaka a rona a tla utlwalang ha se kopo ya bona ya bail e kena ka di 24 tsa August gore why re oppose bail ya bona. Kopo ya bail ya Dion Thuis, Daniel Gaborone le Victor Nyokong e tla tswela pele lekgotleng la Mastrata wa Kimberley ka Labone. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Mohlankediphetiši wa SADC yo a šetšanego le dikgetho ka Zimbabwe Nevas Mumba yo gape e lego motlatšapresidente wa peleng o bontšitše tlhobaelo ka ga go fihla ka morago ga nako ga ditlabakelo le dipampiri tša go bouta le inki ka mafelong a mangwe a diteišene tša go bouta. Se se gapeleditše diteišene tše dingwe tša go bouta go bula ka morago ga nako. Mafelo a go bouta a butšwe ka iri ya bošupa mesong ya lehono. Ba bangwe ba bakgethi ba thomile go ema methalading go tloga ka iri ya 5 mesong. Mumba o re o tla boledišana le bahlankedi ba Khomišene ya Dikgetho ka Zimbabwe ka matshwenyego a gagwe ka mathata a dikgetho tše.
Letsatsi ebile le leholo naheng ya Zimbabwe ka jeno mo re boneng bakgethi naheng ya Zimbabwe ba etsa kgetho ya mopresidente e motjha le ditho tsa parlamente. Diteshene tsa ho voutela di ile tsa bulwa nakong ya horeng ya bosupa hoseng mo re boneng bakgethi ba ema mela e melelele ho tloha dihoreng tsa bohlano e le hore ba tlo ba kgona ho kgetha mme ba ye mabakeng a mang a bona. Lefapha la ditaba tsa lehae mona naheng ya Zimbabwe le ile la etsa letsatsi lena ho ba letsatsi la phomolo e le ho neha bakgethi monyetla wa hore ba kgone ho etsa kgetho ya bona. Empa ho bile le mathata ka mora hore diteshene tsena di bulwe nakong ya hoseng mo re boneng diteshene tse ding di ne di hloka disebediswa moo bakgethi ba lokelang ho di sebedisa jwalo ka di-ballot paper le enke eo ba e tlotswang menwaneng hore ba bonahale hore ba entse kgetho ya bona. Mme hloho ya balekodi ba dikgetho ho tswa SADC Ntate Nevas Mumba o hlahisitse matshwenyeho a hae ka hore sena se batla se ba tshwenya haholo ha ba tsebe hobaneng hore hona le ho bile le bothata bona ba hore di-ballot paper di tla shota hobane ho ya ka tsebo ya hae di lokela ho ba commissioning ya dikgetho mona naheng ya Zimbabwe matsatsi a mabedi pele dikgetho di qala. Mme re bone le Ntate Nelson Chamisa wa mokgatlo wa SABC mona naheng ya Zimbabwe le yena a hlahisa matshwenyeho ao a re ha a utlwisise hore baneng hona le di-ballot paper tse ding tse nang le di-barcode o re seo ha se etse dikgetho e be tse bonahaletsang. Mme se mo tshwentse haholo o ile a se bolela le commission ya dikgetho mona naheng ya Zimbabwe empa ha ka fumana karabo. O sa tswa buisana le baqolotsi ba ditaba ka tsona ntlha tseo tsa hore o tla leka ho fumana lesedi le leng le fetang moo mme a kgone ho bona hore ho ya pele ho etsuwa jwang. Empa o batla a tshwenyehile haholo ke tseo tse etsahetseng tsatsing la kajeno. Hape seo a llang ka sona haholo ke hore tsena tsohle di etsahetse moo mokga wa hae wa SABC o nang le botshehetsi bo boholo teng. Jwale ka ha re bua tjena diteshene tsa ho voutela mona naheng ya Zimbabwe di kwetse jwalo ka ha re tseba di butswe nakong ya o tloha ka hora ya bosupa ho fihlela hora ya bosupa. Mme molao wa commission ya dikgetho ke hore ka mora hore diteshene di kwalwe nakong ya bosupa horeng ya bosupa ha ho sana motho ya loketseng hore a dumellwe ho vouta. Ba tla thusa fela batho ba ka hare ba ntseng ba lokela hore ba etse kgetho ya bona empa ba ka ntle ha ba lokela kapa ha ba dumellwa hore ba ka kena ba voute. Ha re tsebe hore seo se tla beha sephetho sa dikgetho tsa Zimbabwe ho kae. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e hlatlogile. Theko ya dirafša e kaonafetše ntle fela le ya oli. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pule Rakgwathe Thobela. Mogedi wa SABC madumesha go tša boso mošombele khone re bona gabotse le photla mago tona le kgabola ka dikarolong tša ka bohlabela ba ka Afrika Borwa la tlogela kgona go laotše dibotse tša dipula ka dikarolong tša ka bohlabela ba tirelo tša boso ba re lemoša gabotse magašo gore a re tlhokomeleng re ka ba le lewatle leo le tlhafilego gona ka dikarolong tša ka East London ka gona ge re ya ka dikarolong tšeo a re tlhokomeleng la ka moswane re sa bona gabotse le tla tlhaba gabotse mare wa pešitše ka dikarolong tša ka bohlabela kgona go laotše dibotse tša dipula tše bofefo di akaretša ona le go ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go akaretša ona le go ka dikarolong tšena tša ka Mpumalanga mare wa pešitše ka dikarolong tšeo ge re ya gore kgara temperature a re thoma bele ko province ka Gauteng le tla sa gabotse le laetša gabotsena fela gore seruthwane se tseleng ka Afrika Borwa re go lebeletše o le ka Pretoria le ka bo Johannesburg kgara tea diobelabele masomepedi seswai go fihla go masomepedi tlhano mosagareng wa sekgalelela ka moswano go tsena bele ka dikalong tša ka bo Springs go laetša go fodile
la ka moswane re bona gabotse re ya ka Limpopo province le tla sa gabotse go maAfrika Borwa la laetša go ruthetše ka Mosina ka Bothando kgrata ke masompedi šupa re tsena ka Bopolokwane go laetša go tla be go fodile ka dikarolong tše kgrata di obelela bjalo masompedipedi e fela le a fiša ka dikarolong tša ka Thabazimbi le yona le go ka dikarolong tša ka Lephalale ga re ya ka dikarolong tša ka Mpumalanga la ka moswane re bona gabotsenyana fela re boletse gore mare a tla ba apešitše ka dikarolong tše o le ka Bombombela le ka Boskukhuza gabotsenyana fela kgrata ke masompedipedi ka dikarolong tše go laetša go fodile e fela go a ruthela ka Emalahleni le yona le go ka dikarolong tša ka Middelburg gabotsenyana fela ka dikarolong tšeo ge re ya ka KwaZulu-Natal go maAfrika Borwa go laetša gabotsenyana fela ka moswane go tla be go fodile re boletse ka gore maro a tla peša ka dikarolong tšeo re a bona ka Pietermaritzburg ke le seswai go tsena bjalo ka dikarolong tša ka Durban ke 20 ka moka go laetša go fodile province ka bophara re ya ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela ka dikarolong tše go laetša gabotsenyana fela le gona maro a tla ba pešitše dikgrata tša rena di laetša di tlasenyana ka tlase ga 20 go tšedifetše la ka moswane magešo a rapereng gabotse ka dikarolong tšeo ge re ya gabotsenyana fela ka borwa bodikela ba Kapa re bona gabotsenyana fela ka dikarolong tše aowa le gona go tla be go fodile ka go kgetha dibaka bjalo o le ka bo Laingsburg ka bo Worcester go laetša go tla be go tšedifetše go tsena bjalo ka toropokgolong ya rena ya ka Cape Town ke lesometshela ke sa go lebale o le ka bo Hermanus le gona go laetša go tla be go tšedifetše province ka bophara re ya ka Kapa Leboa la ka moswane gabotsenyana fela go laetša go tla be go ruthetše go phala mehleng o le ka bo Upington masompedi seswai ka bo Kurumana gabotsenyana fela ke masompedi tshela re sa go lebale go fodile ka dikarolong tša ka bo DA kgrata e le masompedi tee ga re tsena ka Freistata go maAfrika Borwa go laetša go fodile ka dikarolong tše gabotsenyana fela go ruthetše ka Bothaville ka bo Kroonstad go tsena bjalo ka bo Sasolburg re a di kgarutela ka dikarolong tša ka North West le tla be le fodile gabotsenyana fela go fiša ka dikarolong tša ka Mahikeng ka bo Tosca magešo go tšwa go nna ke re mošate